ka 6th Annual Women Assembly Balang Blei, Meghalaya bat Assam, naduk ka khatsaw haduk ka khandriw trik u April arhatar arpulay. Ka Balang Blei MNE Nongsken, ka khots ngobhaya barok ki para banget ka assembly, siya katay ka jingaseng, ka banlong hakas ngi Blei. Kalinti ban poy siya Nongsken. Kibawan na surok Jowai Shillong, kinwan siya do latsmin, lingba ka siyong tangsning, haduk ka lat ding sai, ban ya ka surok, ka ban poy siya lat lingkon. Kibawan na kathan Shillong area, kilaru ban ya na light core, bat salat siya kalinti kamon, anda la poy hakse bilan. Bat ya lingba ka shnong pamlakray, ban poy siya lat lingkon. Kibawan na kithan Ribhoy area, bat kibenta jo ka Shillong area, kinyan na siya Upper Shillong siya Milyemba, bat lat na umtingar, siya kalinti lat lingkon. Kibawan na West Khasi Hills, kinrung na ka shnong Maureng, ban poy siya Milyemba, bat lat siya umtingar, siya kalinti lat lingkon. Andala poy hapun usla, kadon kalat banyan siya kamon, kaba pinyo i ya kabana jong ka jingaseng, ringkat ki jingkadaw, kiban pin i ya pi ya kalan, bat kalinti, kaba piday banyan, hadu ba pinda poy hanong shken. Kibawan na kithan shela bat sora, kila banwan na kasurok nong jiri, lingba ka jingkiang waraw, bat anda poy hati siyang, kila ban len na kasurok border road, nani kila ban kiyo siya kasnong nong jiri, shwaban poy kasnong mauwe, rung siya kamon. Kidelegate kibawan da kakali yaw, kilaban yo kali na tham yaw maulong, kilaban siyang da kakali tangbang, umyo bat tanong shken, bat ka jingjingay na shilong shanong shken, kalong 9 kilometer.